de a story bi bro mami agrada ni Sarah gold hu nsensem bi a ekoso Sarah say wo agrada atwe ne mutan ekope onyankopon pa ni gold no wo beji efre ne nsem because agrada aye no wo no wo nsuro fi wo beji nkrofo agapade na ode adi ye po no Sarah de wo beji asabre eye Sarah e de agrada akokot ma sabre ensamase pa e da agrada fia wo se one ayi Sarah Asia no modi court nsensem na Sarah abai anase court agine ne gold man anase ne a eka bia wo se ebo agrada no wo tua eye Sarah na nsem bia etwetwa amankrado tie no se o se ye ombebo aboso pa wo se bet nso ombebo no mo de di Sarah chi because agrada we di ensemfun ache agrada mka agrada eye mama part evangelist mama part isesi awasakra ni din no evangelist mama part djuma na wo wom dadansa nyame efa ne so be fa na je se e bia na ngosa ne mo ota na bia ni ngosa ne mo ota na bia amankrado se akwan bi obefa so a wo bebo Sarah chi na ne saka ne good afi agrada nchen wo be kana agrada sore na odide no amankrado enimu ye fam sebe wo pa sia masabi akwales konema ne task atwinti na wo sore na odi yombo akokeka ne timu obenya mranti anase nkola sadusu omunti ni abrewa pa na wo ye ne ababa wa ye no amankrado this is the time wo ka be ka chebiase nyina se agrada sebe wo no wo aje bibi wo beka ewo court ho na wo tun adedi amankrado wo no ena edi sansamwi eba mayenti amankrado emrasisia agrada utu no na wo de ba social media be won so ye champion one man commando Facebook queen wa hu awie sa wo Facebook queen no wa hu awie Sianam court. We Facebook queen. Fina comment no wano say usu we Facebook queen biom. Jimmy Foba. Yana mukasa muba social media. Yana emo say Jimmy Kasa nin kurase ne ye ne de tena social media. Sarah se wa Jini gold, fani gold man. Sarah be shia court wono. Wonu be shia 1-on-1. Aba be yine ne ho ano e wo judge anim ama wiase nyina ehunu wusuban konfo agrada asia osi usi Sarah 9 billion 90 billion aboa tan open 9 billion e dey free ayi ho Sarah ho ana me so open say me open 30 billion Sarah na oje 9 billion and na se me dey open 300 billion fato so sai Fato za ope 300 billion. Ujai me. Batina social media na bobo ti mekeka nkwasi asem. Na bo ti mekeka jimisem. Eya nkwasi ane ye. Jimi anopa wia ne anwumre o social media na. Na aka se etufuo bo ho. Ubetu akọ. Ase ujimi social media bebre. Enen for no me cowards. Now they can't stand your stupidity. Because yeah, the stupidity no the behind me here. Yeah, we will discipline you in a professional way. We will discipline you in a professional way. Boy, next time who penny abeje ne bag wati. Konfo agrada. Next time who penny obeje ne bag. Ye na fe na wokamu. So na so ya champion. Oso ye Facebook queen. Ya mo chemso. Na si ya mo chemso mbwana. Ene kwe bye. Oh, when you chin. Wako toko tie asan boka asan piso. Wako tonko danko da koti aboka. Ene wa kwa mi esiama se toy. Wa ni se toy. Unza aga da wa kwa mi esiama unza ohwan tantantan. Wa chi an watwintwam. Na me na atu aka pasere kinyankopon na akasama no. Ene ko heto papa bi oda ho sandi eto akono akono oba akokọ otomrosie a ogina ne naso oba papa oba sandi pastor kene da ho oba nani abie okasa ti say yes awuraba dware no aboaware fresh ne akasa kwame asiama eba ade fufuro bi aba be wura wa brabom
when you at all. I got only at all. Why perplexed? Why confused? Ocho baby any. Kodan kotinti. Baby when you dream. Anka usi sway. Baby unfear dream. Kagada ka ope bema. Kabema ebia. Wanamani late 70s. Ko onya kwada. Onya kwada. Na de by force of chen kwada diwam. Sabaya ubenya kwada na for good. Radi yanko pompa. Hey. Confo agrada. Ona da for na wo na you know. One say we a loser. We a big time loser. Social media na ba you know obedi se nkwase agro no. Betrasia ana we difu ana manka de kotiboto ana ne bossa so asi na ade no anfa no ankokot ka me prove a kire judge ni se wo madiw ka me prove a kire judge ni se madiw si ya afa ujimi ebra me makache ya na to da ni akete ani se eni ebo no empese ebe pia bonten because of future reference I bebu ye hunti obabi wo kwa nda kwa ya na efere obabi wo anene da na ni patia efere enim guase kotia meti men kotia meti da sorry ya Confo agrada we see Sarah 9 billion. What you see is scamming business mono. First cabra bejisika what Ghana so to ma bonten so e de first cabra na men dobo ne ma first cabra na men dobo ne ma e de sen kwase ani ye we say atnetre hono mo enya ho say tam wanya ho say tam obi anchew ene wo say enye de ona ashe hono agro we say no hu say was it must it 90 billion and 9 billion ara ga da obodam de be mo hwe number ni yi 9 billion na say 90 billion ene sa ga da na say 700 billion it has to say we twa akra